Nogometaši Čelika pobjedom su počeli novu takmičarsku sezonu u premijer nogometnoj ligi. Pred oko 12.000, od kojih oko 500 gostujućih navijača, u paklenoj atmosferi na Bilinom polju savladali su starog rivala ekipu Sarajeva rezultatom 3:1. Prije početka utakmice odata je počast nedavno preminulom bivšem predsjedniku Čelika i federalnom premijeru Ahmetu Hadžipašiću. Tek što je počeo, susret je za kratko prekinut zbog bakljade robijaša. U nastavku terenska dominacija domaćih. Prvu priliku bilježimo u 11. minuti kada Hadžić šutira pored gola. 3 minute kasnije neprecizan je i Novajlija u crveno-crnom dresu Dario Purić. Kazna za neiskorištene prilike domaćim je stigla u 38. minuti. Hadžić eurogolom iz slobodnog udarca dovodi goste u vodstvo od 1:0. Kada se očekivao posljednji zvižduk banjalučkog suca Radiše u prvom poluvremenu, domaći dolaze do poravnanja. Kapiten crveno-crnih Šabić odlično pogađa iz slobodnog udarca i postavlja rezultat prvog dijela Čelik Sarajevo 1:1. Drugo poluvrijeme derbija u Zenici obilježilo je jako nevrijeme koje je više odgovaralo domaćim nogometašima koji su u nastavku 2 puta zatresli mrežu Alajma. Već u 5. minuti nastavka priliku da donese prednost Čeliku imao je Hadžić koji istrčava sam pod golmana gostiju, ali ni u ovoj situaciji ne uspijeva savladati Alajma. Nevrijeme koje je zahvatilo Zenicu odrazilo se na igru, tako je pokisla publika na Bilinom polju na sljedeću priliku čekala do 72. minute. Čolić dobro ubacuje za kapetana koji glavom šutira pored gola. Prednost Zeničanima donosi Jurčević u 82. minuti ovim prekrasnim pogodkom. 5 minuta prije kraja kapetan pogađa za konačnih Čelik Sarajevo 3:1. Pravi derbi, bio je pravi derbi. Međutim, mi smo pogrešili u 2 puta, dobili golove i to je odlučilo. Momci se stvarno borili, međutim, mnogo smo im griješili, pogotovo na početku i na kraju utakmice, gdje smo 2-3 lopte ubacili sami u svoj 16-terac i stvorili paniku. Čestitam Čeliku. Mislim da smo odlično otvorili utakmicu, da smo imali u prvih 20 minuta i dosta pritiska, da smo igrali dobro, da je lopta bila u našem posjedu, da smo imali par dobrih šansi, posebno Hadžić, pa Purić. Međutim, te nišanske sprave nisu bile naštima. Onda se povrijedio Osmanović, jedno vrijeme smo bili igrali praktično s igračem manje, dok se zagrio Salčinović, malo smo bili stali. Sarajevo je uzelo inicijativu, možda, ne bih rekao uzelo inicijativu, nego napravilo je neku baš ravnotežu na terenu, dala Eurogol. Mi smo srećom u zadnjoj minuti izjednačilo, što nam je dalo objektivne šanse u drugom poluvremenu da mirnije uđemo u utakmicu. Da smo drugo poluvrijeme krenuli opet presingom, da smo natjerali jednostavno u zadnju liniju Sarajeva i na greške i da smo uz jednu dozu sreće kod Jurčevićevog gola koji je bio, postiže se vrlo rijetko, ali je bio fantastičan i na kraju smo zasladili to isto tako jednim atraktivnim golom kapetana i Hadžićevim škarama i mislim da mogu momcima čestitati na mirnoći, na želji, na volji, na htjenju i za ovi debitanti koji su prvi put igrali u ovom ambijentu su dobro položili ispit i nadam se da kažem da smo jednom putu da napravimo jednu dobru ekipu. Čelik će u narednom kolu gostovati kod ekipe Širokog Brijega, dok će Sarajevo na Koševu ugostiti ekipu Zrinjska.